Mbarara ame boarding secondary school singiro mboje nabico mu mpaka zo kwirukanga okuguruka no kurekera ahabwa amashomero ga senior muri Mbarara City. Umubojo basingirwa nywe kutunga ubonera igana shanje na butano kusinga Mbarara high school tungira ubonera igana 16 kazo mwanya gwa kabiri hamwe na Antari school tungira ubonera 92 kazo mwanya gwa kashatu kandi mu bishiki Mbarara ame garekere yasinga no ubonera 28 ahi Gracious yasibire ya kabiri no ubonera shanje na mushanje rero St Peters katukuru hamwe na Creamland zikakwata umwanya gwa kashatu no gwa kana. Ahamzane gishikiraho no muzire Beatrice tukamusimo izire kureba umuhararo kwirukanga kandi usingira impaka zayitabera mu zona nuko kwiga bazire kwikiriza abana babo kuzo mu mizano. Finish. He has knocked you, continue finishing, don't just delay. Umuriyecho ngeza wo kwinkarecinga abazire kugira ngo ba inspiring abana babo umubitone byabo ebakubane bagereki ne bakora umuzano gwe no gumwana we yayine mazima mu inspiring amuteke mu amani kureba ngo ugo mwana yateba goroyeye kandi Viera kori nk'impingwi no mwesigwa. This man likes jump. Mukundane Noah. People can jump well like this. Is none other than the mighty Mbarara Ame Boarding Secondary School with 175 points. Taking Abakuzire kurunje bahirwa amabaro harera basinga bahirwe bekopa hagati yo kujaguza kandi abazana 25 batorine kwija kujwekera Mbarara City mu mpaka za Uganda yona ezero kwija ko mu rembo guru kwezo kurukwija ubu mwaka twamakinga ekikopo cya kabiri cya City cyakitware cya kashatu because akaba tukatwaraho ekikopo cya cyomupira nawo nindeba twatwarana necyo mpaka zo kwiruka kandi nimpamya ngo twija kumana twimprovinga na system tubim tukoresa ya under 20 umwana kubanza bamuscreeninga bari ba documents se tukamuscreeninga physically na no kureba papara bye mwene mizandika be y'abana bishomero icyo ninke simusizamu. If you want to market your talent, to develop your talent, you must put money. Some of these participants you are seeing today excelling, they have been undergoing serious training, going through marathons and marathons. They were not sleeping. Aba TV West and Aloysius Byamukama.